Sanibonani, kule video soyenza nje i-basic pattern yale jacket engiyigqokile. So ngidwebile lapha imigqothu emibili mase ngayehla ngobani ngobude phela bejakhethi yami owu-23. Mase ngizodweba umugqa laphana. I-shoulder angisebenzisanga le shoulder yami engijwayele ukuyisebenzisa at u-1 ngoba ngifuna ithi ukudlula kancane la ama-shoulder angahlali la akuhlala khona ama-shoulder. So laphana ngimaka u-9 njengoba ngibona nje ngimaka lowa mugqa ngimaka u-9. Uvule umqala ngisebenzise u-2.5, ngifuna vele uvule kancane umqala, so 2.5 inches. Ukushona umqala wangisemuva ngisebenzise u-1 owangaphambili. Ukushona umqala ngisebenzise u-3.5 base ngiyadweba-ke ilokhoza umqala wami. Laphayana kwi-shoulder ngiyehle ngo-1.5 inches njengoba ungibona la ngithe khona ngimaye khona u-9 ubude bamahlombe ami, kodwa lokho kujwayele ukuba u-8, so ngi-add u-1. Ya, uma uthanda ungamaka ama-shoulders akho ojwayele uwasebenzisa, inkinga ayikho. Mase ngayehla lapha nge-armhole depth yami. So ungasebenzisa lama measurement ojwayele uwasebenzisa, ukuthi mina yami vele ngifuna ibe inkulu, ingakho ngishintsha ama-measurement la engijwayele uwasebenzisa. So laphayana ungamaka like i-bust yakho noma la mhlambe ama-hips la kukhulu khona, mhlambe isisu uzodivayida khona ngo-4 umake khona. Umake mase u-add mhlambe u-3.5 or u-4 ngapha eceleni ngoba phela ijakhethi lena khona izobe inkulu. So mina ngidivayide i-bust yami, amabele ami la lo measurement ngobani ngo-4 mase ansengiyitholayo ngayimaka mase ngagcwalisela ngo-3.5 inches. Uma uthanda ungafaka u-4 noma ungafaka u-2, kuzoba kwenza ufuna ibe inkulu phela ijakhethi phela vele fanele ibe inkulu ivuleke. Uma uthi ufuna e-tailored shuthi ungasebenzisa-ke ama-measurement lawo walo ojwayele uwasebenzisa. Laphana bengi-trace-a ngaphambili, uzoshiya bani u-1 inch yabo. Ngi-trace-a lo piece owangasemuva la, ngithi yabo la uzosebenzisa nayo i-tracing wheel bese ngigqamisa. So umehluko nje lana umqala ne-center front. Okunye kuyafana ngoba i-center front uzofaka u-zip, uma uthi ufake iy'nkilompo uzobe wenza ijakhethi enjani. Lana bese ngidwebani i-sleeve lana, ngidweba i-sleeve ukuthi ubone. Uzokala phela lowa mugqa loyo yabo, ukusuka nje la kuqala khona umqala wakho wangasemuva uyogcina lapha kwi-chest line. Uyabo lowo mugqa lowo uzokala wona mase ufuna i-1/3, ufuna shuthi uzowudivayida ngo-3, uyabo ngoba sifuna mase uyangimaka lapha. Uma uthanda inkinga ayikho ungamaka, mina ngithole u-3, ungamaka u-3.5 noma u-5 kuzoba kuwena, inkinga ayikho. Uma uthi unqena kwenza kanjalo mase udweba-ke lowa mugqa lowana, yabo. Sidweba i-sleeve, ngithe lowa laphana nje usuka laphana ku-neckline yangasemuva ugcina laphaya kwi-chest line. Uma-ke
ufune u-1/3 yalowa walayini lo washo ukuthi le-answer ethiwa lapho uzoyi-divide-a ngo-3. Mase-ke uyobhala laphana udwebe ulayini kwi-sleeve. Laphaya uyawubona lo mugqa engiwudwebayo, lo ngiwudweba manshi, lo o-green. Usuzowumaka-ke, uzowukala njalo angithi uyabo. Lo layini kade ngiqeda nje ukuwudweba iwona lo engiwukalayo angithi uyabo. Usuzowuthatha uyomaka lapha njengoba ungibona nje ngenza, uwumake kulo layini uqede uwobhala. Mase udweba ulayini kanje, yabo. Udweba ulayini kanje. Mase ubhala phela ubude bomkhono wakho. Umkhono wami mina uwu-22 inches, so bengibhala nje la ngimaka u-22. Nawe uzomaka ubude bomkhono wakho. Mase udweba ulayini kanjena nje angithi uyabo. Udweba siyenza umkhono nje, i-pattern yomkhono. Laphayana bengimaka ngikala lapha i-risk yami yini. Mase uyamaka-ke, so unga-add-a nje from 2.5 to 3 inches lapha kule measurement yakho phela khona sovuleka u-add-e nje, yabo. Sovuleka kakhulu, yabo. Izansi laphana ilokhuzi umkhono wakho add. Lowa mugqa lwana, yabo. Ngiqale ngawuhlukanisa kabili angithi uyabo, ngawufaka icashaza laphana. Nawo lo ngahlukanisa futhi kabili lapha, yabo. Faka icashaza kodwa phela mase ngayehla ngo-half inch noma isentimitha lapha nganyuka ngalo. So umthando ungayidwebela nje ngomsizi wakho lo wamugqa la, inkinga ayikho. Bengithi nje ngenza kanje kuba lula kumina mengenza kanje mengiqala ngihlukanisa. So yiwo umkhono lo, angithi uyawubona umkhono wakho. Mothanda unga-add-a-ke i-sewing allowance. Ngizo-add-a mina mase ngisika indwangu, yabo. Ngi-add-a ngi-sewing allowance, yabo. So yiwo-ke lo umkhono lona. So ngiyasika lana, ngiyasika. Owangaphambili lo owangasemuva ngiwutrace-ile u-piece. So ngishilo ukuthi ngiwutrace-ile lapha, ngibonile ngiwutrace mase ngawudweba. Angithi uyabo owangaphambili lo kufanele ushiye phela mhlawumbe u-1 inch for ozipho, khona uzofaka uzipho phela, noma angazi ufake inkilombo noma ufaka kwijakhethi yakho uzoshiya yini. La owangaphambili, so ngenawo piece abathathu, nawo owasemuva angithi uyabo. Into ehlukile i-arm. Ya, ngiyabonga.